Kajing sniu tasam ke surok ka balet shadolan nong knum nalor ki weipat ki surok ki badan hakate ka than kala penlong ya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Greater Nong Knum Circle hak South Regular Araja Arpusan ban bu da ka Dorcas hakmat u Executive Engineer ka PWD Roads Nongston Division ban dawash na penbah no yakini ki surok. Habakran sikilat pathai kubor uba Shan Boren siang u President beruba Yohanes Yaular u General Secretary kila penpau bakala don kam kerki ban snapan bahano yakani ka surok PMGSY na sangriang seding siang kabalas new bat isang sot hadu kata-kata kamtam bakadai ka surok kabapendon kam tang daki trashnong Henry kadai ka baju yatling ba daki nongwan jengok kai perthai. Nalor kata kila ongru baka waipat ke surok ke baki kwa baka sorkar kan snano kadai ke surok ban let sakak syat langsiang bat kak syat WSP kabajengai tang kumbal lai kilometer ai nakas nong sangriang. Taksila bang menurut ya eksekutif engineer ke PWD berdebat ke surok na jongka tingsiang kemudian na surok sangriang sya nukun. Malah kami kasurok ketika surok kebatin kamtam hadwade bat tang jong kirong cincunong dari kamtam di bebak di bawah ban pekai kecil tanah jong ka dalam nongkrum di bana bok ka di distrik baper jong ka Mekhalia badu tiba nasebar jela bat wat nasebar jong kiri jong bateru awan dan pekai akan mereka dalam nama kelum. Mereka bersosi kalau ba iba akan mereka surok ka jinjot ka ba lapalat kajing stil jong akan mereka surok pada ron kajing siang rong ngadu bersua dari iba minta ke asmil dan ini kepat ya engineer bala kundo ba untuk bahaya kata kasurok dan kalau kejenaran kamtam yang ini kalau katan bah kapakiwan kibri keban sabar kalau kejenaran ya kalau katan kejongi badu kalau kejenaran yuru batu kasultar bekerja jongiru badu ini layok ru banyak keren banyak ajing thok kedai batu kasurok kepada nasarian Malaysia langsang kepada di atli syat di itilat hasilnya kadang katan diri ke syat langsang berkat syat WSP dan ia berisyam bah hasilnya di Jakarta kepada kita juga kai pertai ia bagi babun kibru tuan bantai kaya kini ada di syat kedai kepada isosap kalau bah watang ki dentiru padon ki surok babian padya sikuntanya lakan tujur lakun dukulo ya kesorkar bakadai bantau ki dak lenti ban perbaha ban perboy ya ki surok hakite ki ada di jaka nang ba kalau ka jimentoy ya kinong senong bagi kinong juo kai petai baru kalau ka burom ya kasorkan dia ada niyo ya kisok ibabian bat kini di atletik syad kajing-jingai la kumlo lai kilometer tam ne duna ni su anpat na kasino sayang hadu seleka kini ki atletik jika juga kai itu mengilayo ban ya kendu engineer bakular maupun budin yang kamar maupun padi tok seki boleh bahalo pada kali ini kum kaseno hinangai budi ni kene bat ni kepadu yau emeli bulan bungi pun soba nyerapan budi lem yang ni kam nanta kabaya de berka surok nama klausa berti ke wacana ku ba 4 kilometer ketika surok ke bala lemha ke bala pala ti kasapusnem tenre hatin gajing yai budin jongi kum ka seng te nagari yang jonga na piduri ka kal sikhai kene surok pemerintah ini rasutu bangiri objektif pan saya pan stan option di si tidak kata kalian jangan kum kaseno ini pun pau kecil seburam ya katnat itu di bakal akan simtia ya kan surok hadir di biar budin jangan kum kasen
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya